Chung Chungs television janaba mugaita Tonway assembled bu Banjana Thursday tong local daily newspaper the TAMENGLONG Times the GAANPHIUL kani di cham tong kabisumi cham mai goin campaign daloni Manipur Health Minister Sapam Ranjan Singh Ray government doctor nun lat mai thiak ko private practice suba mai goita in thak khang ti thai kan te Ukrul Police tuang cham Thailand now Ukrul District Journal Education Office kut ni mai jang ko dolanai lautuan khong chaku makhai jang ko grenade akat impangte tuna sakante New Development Bank Water Supply Scheme tuang bill tipat magna bamai lam ko JSC Ray 11th November 2024 lungko bill goita tipat mai itai National Highway 37 ko indefinite economic blockade takai puni katni None District lungko tan ba mai national project goi hai tan ti inta puni tuna lading lakan mai tai lungchum village authority rini JSC tuang lading ta machuang the tuna dulanai sa endau kan tai Manipur Chief Minister N. Biren Singh Ray Dulanai Medical Katni Engineering Entrance Examinations ko kazak ni may insam na nun kang state rate sponsor sumay free coaching lanpat kantay. US presidential election Dulanai vote counting result tipat kan may ko tingkum 79 may Republican candidate po Donald Trump Ray zao ko may impanglana US tuang 47 president supunite. Donald Trump Ray US presidential election 2024 ko Kamala Harris da zausi mai tilona kukan mai ko world leader Zuri Thonriu gongai kantai National Highway 2 tuang maugate ko hai gari phai imbu hai dinga bamgai te senapati ko bamai naga mai phom nun Ray commercial gari nun hai kagan kak lomakna thing mai duan nai mai jang Ray gari nun hai dimbam gai tuangai Tingkum tuang khung ngai gan guang mai jang Ray Sunday nun sini kalan khong lukanai bu tang dukan lan kan di tho tuna Dimapur Municipal Council rina ladan tipat kan mai ta Rising People's Party rina tanna nunima mai daw kan thai Gong ni mai 8 November nun kiu khumji part 2 nam gutkan mai tingkum 61 tang mai mung khumji part 2 Baptist Church compound ko takai puni Tongku bui pa mai khatni Nathan Thai mai kanai rina chairman kani secretary suna takai ni mai mung khautai dingam lung ga mai chairman HAC Zanghem lung pan mai MLA khatni Hana ka mai director TA and Hills Manipur rina Dais lalongna kamung daina takai khang chamrang bamtai Security team state le central tuang Kariu mai ri Manipur Myanmar tuang Ramrai kho operation sukan mai kho khong suina padai lung kho ban sin kathu khatni pokhai nu mai Kulai Azu impang kante Dr. Chambo Gon mai Manipur tong tribal mai pangko Ray mai suna Director of Health Services Government of Manipur ko promotion ku kante Dr. Kambo Gon mai ta Officer on Special Duty Additional Director in Addition Bamkuri Director of Health Services kang posting laudatte tuna titai kante Divisional Forest Officer TAMENGLONG Karibam Hitler Singh Ray tipat ka mai notice Thailand Forest Department Government of Manipur tuang Forest Guard kani Forest Guard post tuang entrance examination 10 November 2024 ko tatkai ni mai khotai TAMENGLONG district tuang candidate nun khong suna TAMENGLONG Government Higher Secondary School ko tatkai punite tuna titai kantai asai jam khamai suna ting nai lamni thai samlako asai jam chang mai 28 degree to 15 degree Celsius nai migrina 5:29 am to 4:32 pm gan ko nai gan gai day tiki ting katina nai puni jimang ko tingpung intan puni Asai kan sunato kabi sumisam kare loyate jaunaba mugaita tongkute